Giliran Maxwin diem aja. Giliran Rungkad aja biar udah teriak-teriak. Cuak. Deponya 10 kali, tapi menangnya sekali. Cuak. Maxwin 5 juta, modalnya 10 juta. Cuak. Dikit-dikit depo, dikit-dikit depo. Depo kok dikit-dikit. Cuak. Beli skater 100 ribu, dapatnya 5 ribu. Cuak. Giliran pecah banyak kagak nembak. Giliran kagak pecah-pecah nembak. Cuak. Pas JP 10 juta girang banget. Pas WD diblok sama admin. Cuak. Hobinya main judi, pas kalah gantung diri. Cuak. Biroko nggak kuat, giliran pas depo kuat. Cuak. Ngomongnya mau taubiat, denger teman Maxwin kagak jadi taubiat. Cuak. Main judi boleh, tapi jangan nyusahin temen. Cuak. Lah, lu nyindir gua, Wer? Lah kagak ing, kalau lu merasa berarti iya. Parah bener lu, Wer. Masa nyindir kita-kita? Lah kalau kagak merasa jangan marah lah. Gua merasa, Wer. Parah banget Ing Doer. Ayo kita kasih mata pelajaran ya. Ayo sih, gua mau diapain ini? Lah, Ya, dia lah. Ngomongnya mah enak. Entar tanggal 1 gua bayar. Pas ditagi ngilang ditelan bumi. Cuak.